Bodol kaisa tei bodol kaisa na yakalai mani salborno kotuma kasai phaitongo chini manglibo. Abai kana chini manglio kasai pheka Ompi Nogor amsayo PF ni lukhung sini ni 15 putar PPF yakarei ti pramat ho phai joining rakha. O joining pandao phai manja pheka amsani MLA Athanlal Jomatia tei manja pheka CEM Punachandra Jomatia. Laine di chini manglibo. Press media na hambai tei bubangrano khulmung yafaro. जों दिनै लुपा बाजार सरबं बिसिबाय खबजाक बे बाजाराव कायसा बाजार सभा काम जॉइनिंग प्रोग्राम कायसा पान्दाताबो जों खलायलाय दङ इनखे ओ पान्दाखौ सिनि बिसिङाव फाइमानजा फाइजाक सिनि सीएम साब दङ तितियादि सिहापांनि अनारेबल सीएम बरमगोनां पूर्णचन्द्र जमातिया बे बनो कारिबो सिनि गोबां लिडार्स दङ इनखे दिनैनि ओ पान्दागो जोंबाय बा महाराजाना हामजागै सिनि तिप्रामातना हामजागै Sini takuk Hangrai Singh Jomatia, Sotto Singh Jomatia tei, Podoluchon Jomatia, I Kumar Jomatia, Onil Debborma, Ononto Devi Debborma, tei Pabitra Kumar Jomatia ni nukhung. Borok ni 7 poribar gei 19 voters. Mana 19 jona voters TPF je BJP khainai takuk bukuk som sini thansani marigo borok. Jogno hamjagei Maharajana hamjagei borok jongbai samiling phaika borok no. Belai kene khak war bai sing lam sogui nakha tei belai kene hambai bangkhe rofa kiau jaw nang ba bubagra kono kaisa sungno su hanbang buagra logo sung kaisa jesu tuchung logo rosne hni sung rotabok Sinjomati nang bo patini ya kari tibramo tho joni rokha age to tikia tamni pore BJP khaipika tak BJP tak tibramo thawo tini busuk poreban rok phaikha 7 poribar busuk butar 19 butar bo parawo ro sorbongo